Sanibonani sivele simnyama ngidokotela okhuluma nani ngicembele sicalaba. Njengoba ningibona ngivela la ngivela khona manje. Ngiloqhaza nanganaba abantu naba labalokhu bahamba bafuna dokotela. Dokotela utholakala la enhlambeni embangweni kunjelo eSwatini. Nawufike nje wabuthi acembe sicalaba kude longamati. Le tinto leti lokuthi ivile ukuthi dokotela uyatenda. Nangempela uyatenda futhi ke bantu bayamati njengoba kuthi nangabe utela ekhaya unelicala kumbe unelicala uboshiwe usejele dokotela uyakhipha kumbe bakutshontshele imali imoto kulahleke umuntu siyakhona ukumthola kumbe uyagula nasifo sini siyakhona ukwelapha uthola abantwana uyakhona kubathola la ekhaya ufuna nokuthi ubuyele emsebenzini uqhoshiwe uyabuyela awutholi lemsebenzi siyakufaka siyakhona nokukuthwalisa sikufundise nemithi ukuthi isetshenziswa kanjani siyakhona nje kakhulu kade nokuthi kumbe unesimo asifuna ukukhuphuka simo sakho siyasenyusa ufuna ibhizinisi lakho udlondlobale siyalikhulisa ibhizinisi lakho udlondlobale ufuna nokufunza ukusebenzisa umuthi ufuna nokukwelapha ufuna ukuthwala siyakuthwalisa ngoba siyakhona ukuthi sikunikeze la kumele uyothwala khona uthwale imali ayihlala ufuna ukusebenzisa imali yasebenza kuningi nje dokotela la kwenda ngoba bayamati ke labanengi inombolo yami ngiyo le levela la ngephansi lobona le nombolo le ufonela yona kumbe use South Africa baye basukela abanye South Africa bagebele tindiza behle suka bo Durban Cape Town nabasuka bo Zimbabwe basuka bo Cameroon bayeda la ekhaya South Africa ke Swaziland dokotela bayamati kakhulu siyathinza la sithinze khona lekukahle ngakhona ngiyakunikeza ngithambe usebenza bese yabuya ngitshela sokuhamba kanjani 24/7 ngiyasebenza ngidokotela Monday to Friday akuvala la ekhaya njengoba nje nibona abantu babaningi kangaka bedala ekhaya futhi cembe sicela abantu baningi kangaka bayamati lokunye ke ngitakusho kulomnyaka lotako kule tinyanga letitako kutabe senonetikipa letibhaliwe usicembe lesicalaba ntathola isitolo sengikhulume nabantu betitolo ukuthi ndatfaka kuphi naphinze ngivele ngintshela ukuthi setikhona tiyatholakala tikipa makepisi mashirt nama jacket utakuthola nawo ngiqembe lesicalaba lokukhuluma nani inombolo yami ngidayisho ngemlomo manje ku WhatsApp ngatholakala Instagram ngatholakala Twitter ngatholakala ku Facebook likhona page lami ungahamba uyolike page lami ka Facebook lithi cembe lesicalaba the traditional healer bese seliba nenombolo egcineni noma cembe lesicalaba the magic traditional healer man uyalithola lelo ulike page lami ucomment ushare ku YouTube uyasubscribe la ku YouTube usubscribe utokhona ukuthi ulandzele ema comment nema post ami ngaso sonke isikhathi inombolo yami ithi 76 18 30 35 mangabe awukhula Swaziland ufuna ne country code utawuqale uthi +2 68 76 18 30 35 udokotela uyanithanza nonke uyangithinza ngiyakhona ukukusita noma ukhashane via phone ngiyakusita sicale sihlole kucala sibuke udokotela lokhuluma nani Thokozani Makhehlami siyabonga.